Hei hi Akashvani Aizawlo ni Chanchinthar achiar to silan mun sange kumsang ni somni panga changa kalpui tor chief minister sira permission chuni min khan chief minister pulal do man ma dor pui multipurpose hall a hong tlaizong le khopui tan hapta chu vo in chang hian chong tlai khwa man ani ang fit India cycling Tuesday chu vo in chang hian rampuma kalpui tan ani Sri Lanka le India chuan chia lak thwa pumpel dan tur le wantlang ram chia lak in ven dan tur in rem na siam tha in an soidon kumsang ni somni panga changa kalpui tur chief minister sura permission chuni min khan chief minister pulal do man dor pui multipurpose hall a hong chief minister chuan hera permission hian Mizoram chunga rubber thar chwal le hral chwa manga state economy choi kan le na tho tur siam chuan tumberani thu soya Mizoram a kut na thok tu le chung kwa ten ezon nang yang het an nei theina turani ti soin voina bulan tan hena kina an that pui turani ti a Thlai shang chin thlon le ha thlon pui kan nei cheu to wangin kong engki ma inrin tok lo na kutna thok tu te thindunga omani ti a rubber ero a hral chwa konga engma hlo thon na tur om lo ani ati he pilot project hi cluster base kalpui tur ni in chung ko khat zela hectare khat zel anga kalpui tur ani a pilot project noaya rubber ching tur thlan chwa te chuan ham thatna shang an modon ani he huna hian Mizoram rubber chin konga ma lo la to tele choilar to rubber ching tu enton tlak te hena choi moina incentive cash watlan ani a he hun hillen resources soil and water conservation minister pulal than sanga chuan man pui bok ani Mizoram Information Commission chuan Mizoram RTI online na State Public Information Officer SPIO in register law department shang som pakhat ho tu te chu Chief Information Commissioner pujon nei lai le Information Commissioner pu mangjaman to thang ne na in lan turin akawa he huna hian head of department le senior officer singe mozat in lanin RTI online an department SPIO la in register law te in register nge atul thu shia tani a department ho tu te po hian ama the angbera MIC thu chwa khi zoma malak antum thu an soeni wein hian department som paruk dang ho tu te MIC in lan le tur shia tirani Mizoram RTI online hi July ni khat sang ni somni pani khan man the turin honani a General Administration Department chuan July ni somni pani sang ni somni pani khan shia tir na ti chwakin Departmental Appellate Authority State Public Information Officer le State Assistant Public Information Officer te he portala August ni somni pani sang ni somni pani ayat lai lova in register tura alauti to in August ni somni pakha sang ni somni pali khan Mizoram Information Commission chuan September ni som panga sang ni somni pali ral ma in register vek turin thu chhalo siam to bokka la in register lo sha chhate cho CIC ma a anin lan tura ko ani tur thu sha tirani angin Mizoram Information Commission chuan ma alata ani Gitam University Visakhapatnam chuan Horticulture le Rural Development Department in anmamu anga anmantur hybrid solar dryer with automated temperature controller technology chunimin khan Minister Professor Lal Nilom nena anhlan Horticulture Minister Professor Lal Nilom chuan Mizoram kutna thok tu te thlai thar chwa song bolna na phoro le rebro nan hun sum le tha tam tak central ni thin chu hybrid solar dryer technology mangin an harasat na te sut kyan the ni arin tho soya Horticulture Department noya Mission for Integrated Development of Horticulture chakle zwala kalpui tur mandro changkai ni nge be se tho soye Kunna thok tu te ti mason do na awanga Gitam University le Technology Enabling Center Mizoram University te inpek na chulo mamati tho minister chuan soin ramin mason na konga zo zel theina turin tho ho chunzom puya som ngalani Gitam University Aizawlo local te chuan he thiam na hi kunna thok tu te ti mason na tura malak na ani thole Mizoram in mason na kong chakle zwala azo theina na thlona an pek ani thu an soye tlaizong le khopui tan hapta chu voina chang hian chongklai khwa man ani dona chongklai khwa hian kumsang ni som paroka chang khan tlaizong pak losiam to in kum in hian avoi khat nan tlaizong hapta hi an buat seya tlaizong hapta hian tlaizong kunga do nge
leika pui photo boot inge mozata omdona tlo tu tele thlak lama tuimi te tan aman hla hle dona ngai ani hi baka hian adventure lam tuimi te tan Mizo history a mun poimo taklot khopui tan tlang dung fit sanga zaruk chuanga sang kilometer nga don thuya trekking road mumal tak siamani a kham cher che tak tak le kham bang trial moi tak taka te trekking ti in a che thlat thei don ani Glazong le khopui chan hapta chu chungtlai khwa mang turin bua seina pe fel thokhat to ani a he hi Mizoram voi khatna tur ni in December ni som hi pathum thleng le tura ruwa manani chungtlai khwa hian khwa jing mi te tan mun nuam tak tak siamani a inti hlimna carnivals le store shang siam ni in mun nuam tak tak bua sei ani bo chungtlai hi kumsang hi som hi pali khan Mizo historical village of Walon to in Kozo district hunga omani a Mizo historical village ani angin Mizo people ti sul nu le mun hui tam tak mu tura omani le sang pui Akashvani news Kozo Government Mizoram Law College Principal Dr. Esther Changte chuan namdang le mundanga chengte mu thea Mizo te in pho chwa thiam poimo ti a namthing lungput apoimo ti soin Mizo ti ming chu thelar zwala poimo ani ti he thui India dan pui chungchang sai hona Akashvani news in buat se soin Dr. Esther Changte chuan Mizo te chu namdang mo in pho chwa tamangai ni ti a Mizo ni hluna chu Chanchinthar ten an sha tam poimo ti soin mundanga chengte po in Mizo ni na vonun zera poimo ti a soine Law College Principal Soidanin Sorkar Lai Puin Uniform Civil Code thar tho tum ma se Mizo te hum him na turata na duan Article 371G mangin ven him na chatak anne ni ti a ven him na omma se en fia vering ngai ti soim dan manga in hum him na omma se Mizoram chu Uniform Civil Code po in angong thei tho ti soin mani in hai kwak thiama mani him na hrechiang turin mitin te acha ani kini hi scheduled tribe kan lo dita a scheduled tribe tan phei hi chanin kan constitution a hian vui tur hi omlem hi ka tilawa min duat hi ka ti em zo kan ni kan constitution hian mo chuan entinan college hate kan lu phak lo na ang tura ke ni ang reservation te min han pe a tax sa te min han exam a meichia phei hi chu constitution a hianin chanvo kan nga em meichia hianin hemi article 15 na te po meicha tan bi ka dan siam ka discrimination ani lo ati ni mo Mizo te hi kan identity hi ti strong tur hianin kan tran hi angai hi ka ti em a kan identity kan promote angai ti hi toiten kan sai do ni kumsum sari panga chunga India dan puidin hunle poimo na chungchang soi ho na hi Akashvani news chuanak tu ka ti chwa ani ang Chanchinthar hi Akashvani Aizawlo tanga puanani a AIR News Aizawlo YouTube channel All India Radio News Aizawlo Facebook page le newsonair.gov.in te Chanchinthar hi ngai thlak le chiar thei ani Union Minister of Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandavia chuan Voinhia New Delhi Fit India Cycling Tuesday Hongdona Sports Authority of India Regional Center shanga he cycling event buat sai ani ang Mizoram po he event hi sai STC Aizawlo Sai Extension Center Tenzol te thokho chuan Mizoram Cycling Association le Tenzol Cycling Association tenen tang kopin buat sai ani dona Aizawlo chuan vanapa hole tangin cyclist te chu tlanti ran ni anga chan mari thlengin an tlan dona vanapa hola bokir le in kilometer nga an tlanang Tenzol chuan Tenzol football field te tangin tlanti ran ni anga golf course a topin kilometer soman tlan thungang he event a hian Mizoram ayo athlete te ba ka twal chung mi infiam na ngai na mi te antel donani Fit India Cycling Tuesday honna neizo nu hian rampuma thole ni apiangin cycling event hi nei sunzom zel ani ang Mizoram sino chuan kumsang kha zakwa som thum paruka tanga kumsang kha zakwa som nga pali chunga Christian tlanga bua waime thubel ti a waime chanchin chwa telve thin chu a hloma mun khata da khomin center waime ne na nimin khan an hlan heuna hian pu Kennedy lan mangai archivistin report pe in central waime na ama pola chanchin bu ani ma kumsang kha zakwa som thum paruka tanga kumsang kha zakwa som nga pali chung khan Christian tlang awa hian waime thubel ti in waime chanchin chwa chinani a hengti central waime na copy and deal chu Synod Archives Committee chuan remti invo in khan hlanani a avain phek sangkha zanga somni le palize ta chani Center Waime Iowa thu soitu Professor Malsom Liana General Secretary chuan Synod Archive in ulukta kalo wonthat Waime chanchin hlui chuilet na atana changkai tur voina hlan ani chulom mati thu soin phal tak hlan tu Mizoram Synod chunga lom thu soya he Waime history tam tak tarlana poimo takani awangin Waime tan chuan a hlu tak zetani ati
Sri Lanka le India chuan nimin khan chia lak thwa pumpel dan tur le van tlang ram chia lak inven dan tur in rem na siamin an soi don Sri Lanka van tlang mi tele an chen theiza chungchang a po in rem nan ziak don boka ram pani shwai tu Prime Minister Narendra Modi le Sri Lanka President te chuan New Delhi ram pani te ta na in biak na an nei nuwa in rem na thuthlung an ziak ani हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में एक मानवीय अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए हमने श्रीलंका में रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसिलिएशन पर भी बात की राष्ट्रपति दिशा नायक ने अपने समावेशी दृष्टिकोण के बारे में मुझे बताया हम आशा करते हैं कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और श्रीलंका के संविधान के Vijay Diwas Paul in Nimin Khan Assam Rifles John Farcon Higher Secondary School drawing competition and buat saya Vijay Diwas chungchang in zirti nan hwai hot bogani hein elna hian no pangsomli le pariatan tela kumsang kha zakwa somsari pakhata India le Pakistan in down ahram sipai hwai sin te in pek na chungchang an zirani Chanchinthar Pwanti top mai natlang pui kumsang ni somni panga changa kalpui tur Chief Minister Sura Permission chu Nimin Khan Chief Minister Pulaldo Omandor pui multipurpose hall a hong tlaizong le Khopuitan hapta chu voina changhian chonglai khwa manani ang Fit India Cycling Tuesday chu voina changhian rampuma kalpuitan ani Sri Lanka le India chuan chia lak thwa pumpel dan tur le vantlang ram chia lak ka inven dan tur in rem na siam tha in an soidon chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani